SKTV Broadband service na miyam gidamak kudong sabak ya puduna lakseri. High speed internet service ke tuan plan sing leizere. 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT phanbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT phanbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yangkai hena amasung SKTV ki OTT phanbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yangkai hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari phanbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari phangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samri yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari phangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samra yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari phangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samra yangkai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari phangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobiba yagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK Office natraga Sangai Plong Mamang Laikai da laiba SKTV Office da lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 da call to birak pasu yagani. SK Kurumjari, SKTV News, Yingbiri Puno with the Manipur file secretary Premchand Taram Oxeri. Manipur da Hausi Simiyam Yoba, Miam Kanki Mirotuna, Shimba, Popular Gamenama, Tamnabagi the Makta MLA Singh, Tatana Kanaba, Tuanba, leadership Unabagi Taboxi, Le Paletana, Chatabako, Upangli, Adumapu, Hausi Ori, people Mr. Manipurgi, Lengak Ama, State Government, Masamak Pibasi, Karamno, Otokotoribano, Haibagi, Wahangsi, Hanglaga Lading a Cherakta, Manipur Leriba, Tuanba KUKI MLA Tarasi, Makoi Singasi, Maitegi MLA Singa Pullaga, Government Semba, Natragana, Karigomba separate administration gi, Dimanasgi, Mayokta Lakpa Taragadi, Makoisi, Shibagi Cherak Pigani, Haina, United KUKI, National Army, UK, any Hariba Luf Asina, Kangan Lakiba, warning Torokiba, trade Torokiba, Asugumba, Matang Asida, MLA Sing Asida, trade Chow, Peterbra, Muduna Maram Murakana, Mokoin hiding in Bawa Pum Sing, Mokoin Podong Sing, Mokogi Apam Sing, Loinamak Sis, Toroga Tamlabra Habi Wangama, Nakal Amar Romdana, Manipurbu, Tokai Tahangadawuni, separate administration Pigani Hana, Pigatabani Hana, demand Toriba Sing, Maruina. KUKI Tuan ba CSO Sing, MLA Sing, aduga Sudaleriba, Kulai Paiba Kangbu Sing, Makoina, Pongna, Government Semba si, Yaning de, Natraga Semba Yaroi Haibadu, Namdabana Maram, Warakanda, Haibadi, Hojo Zimba, Center Giluchimba Sing, Amadi, official singer, Wari Sabana Maram, Warakanda, Atamnana, Atop Lumpama, Haibadi, Hariba, United KUKI, National Army Hariba si, Masi, Sutonaba, Lengaka Washanaba, Dugumba, Loop Amasun Natabanina. Asugumba Torang Ama Tawin and Pakalabra Hybrid Sulaiba, Amaromdana, Manipur, Hojuzimak, State Kiweba, Popular Government, Simnabo, Honarakpa, Amadi,
अतोपा अखोगी तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सु यावना सपोर्ट तौरकान सेमनबा होनरकपा सिदा मसिबु माइ पाक्तनबा प्रेजेंट रूल असु मखाता थमनबगिदमत होनरिब्रा हाइबना चिंगम तोंगान तोंगानबा एंगल क्या दगी वहां क्या म लाकपन मरम मोरकान हिरमसुदा खनम थमजरिबा टॉपिक नि टॉपिक असि कुकी एमएलएस थ्रेट बीजेपी गवर्नेंस स्टेलमेट हाइबा हिरमसि मतागनि हाइबा हिरमसि मतान खनबगिदमत नेशन बिरिबसि हन हनबदा आई हेक ओइ थम नेशन बिरिबसि यूएनआई ब्यूरो हेड बिरिबा ओजानिंग थोखोजम सतजनी ओजाबतरा ऑक्चरी थंगलेक्शन बिरिबसना जनरल यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइबिरिबा ओजा मबन फाउमेनी ओजाबतरा ऑक्चरी अदुगा ओइ थंगलेक्शन बिरिबसना मणिपुर यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी बिरिबा ओजा प्रेमानंदनी ओजाबतरा ऑक्चरी ए हम फंग जो प्रेमानंद से ओजा इमिलेशन द थ्रेट तौबा दुसु फोंग ना हाइबा तारे प्रेस नोट थोकतना एखोगी करिगुम्बा मैते इमिलेशन का चटमिनरगा गवर्नमेंट सेमबा सेमना होना तारगदी सीबगे चिराग पीगनी नत्रगना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की सिगुम्बा डिमांड असिगा मैलेना मसिगा मैलेना थबोक्सिंग मायोक्ता तरप तारगदी सीबगे चिराग पीगनी हाइबा असिगुम्बा वाफम से पोंग पोंग हारकपा अदुगा हाइदिबा असिगुम्बा थ्रेट तौरिबा अदुसु मियामगी मिहुत अमन थ्रेट तौरिबा असिगुम्बा लुप अमा फोंग लेरबा फोंग चिरोल थ्रोकला फावदा हौजिक फावदा करिगुम्बा एक्शन अमता नत्रगा हाइबा लुपसुगी मतक्ता एखोइगी थिगतपा मखोइ फाना होनबगी ममीसु तादबा अदुना मरम ओरकांदा अखोइगी प्रेजेंट रूल मनुंग सि फावदा अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर सि कंप्लीटली फेल ओइरबरा मसिदा कॉन्स्टिट्यूशनली अखोइगी रेस्पोंसिबल सि सेंट्रल आर्म पुलिस पोस्टिंग ओइदोरिब्रा स्टेट पुलिस नो ओइदोरिब्रा गवर्नर नो ओइदोरिब्रा हाइबगी वहां सि मलाको जकमाय यंबिया हुजि फोक्ता सि वेरी सरप्राइज निको वेरी सरप्राइज इन हाइजरी दि ngasai असमीदा UKNA हाइरे यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी हाई होइना खबर कई थेंगनाबदा 2015 स्वाइ लिंखटपा संस्थाने हाइरिको अदुगा मागिसु मोगी गवर्नमेंट नसु लेने गवर्नमेंट ऑफ कुकी गाम गाइने को पाइ ला पारिस लालमसु अन गम माबु नत्रा वारिबो हाइबिरो अदुगी पोस्ट लेरगदि एना खंबदा हौजि पोक्ता मसी ऑर्गेनाइजेशन सि अनलॉफुल लाउथोक्ट्रिसे अनलॉफुल organization is terrorist organization लाउथोक्ट्रिसे मजी very surprise ni aina paisi ek ngakta ni section 35 of unlawful activity prevention eki makhada moji terrorist organization ni लाउथोक्पा yarabani ka suspension operation da leiriba kanghu duna wari ni ko duna adu su लाउथोक्पा adu suspension ki potu leimna khoina kon ngang dai duma hauji ki pot si di suspension operation umbrella da yaudabani basi yaudaba जीव सिंसीदी एना खंबदा मसीदी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोपगी मथौ तारबनेबको मसी सेक्शन 35 की मखादा लाउथोकदोइनी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की मखादा अद सेक्शन 35 से वेरी क्लियर ने हाई करी क्लियर नो आकांदा नसाई मी सिंसिना पार्टिसिपेट नत्र कमिट तौरबा टेररिज्म की एक अमा नत्रगना टेररिज्म की दमकते मोसी प्रिपेयर तौरबा नत्रगा प्रमोट और एनकरेज टेररिज्म हाई अदे अतोप मयामा सी मयाम सी डायरेक्ट तौरे हंदक ममांगसु मी गसु हाटखिबनीने मी मरी हाटपसु मोइना हाली कान हाइबरा गसु अदेगी मरमक्तसु नोमय का कापनी मोइसे अदन खंबदा सिगी जीव सिंसी याम थुना एक्शन लवम चंगे अनो ख्वाइदगी सेफेस्ट वे दी मोइसी terrorist organization लाउथोक तारे अंडर सेक्शन 35 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट मसी मोइन लाउथोक्त्रबनी हौजु लेरिबा अखोई गवर्नर ने लीड तौबिबा सेंगबदी प्रेसिडेंट पाइनी प्रेसिडेंट खुथांगदा पावर डेलीगेट तौबिबानी गवर्नर ऑफ मणिपुर दा अदुना मसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दा अखोई वाखरपम चंगे अखोई मसीगी प्रूफसी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस ओइरे अन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोकबिरो मरंदे मान तौजी सिनी पीबा यारे अदुगा अखोईदी डेमोक्रेसी चटप लेबाकनिना अखोई MLA सिंसी अखोई रिप्रेजेंटेटिव नि दे आर रिप्रेजेंटेटिव असनी अखोइना बोट हादरगा खनगिबदुनी अखोई पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नि अदगी अखोई पॉपुलर सोवरेनिटी द बेस तौबनी आई हाइजी कॉन्स्टिट्यूशन यावदुनी को अदना आर्टिकल 320 मखादा इलेक्शन कमिशन सिनगा वोट तौरिनी अदना दे आर रिप्रेजेंटेटिव पीपल रिप्रेजेंट तौरिबा अदु ममिउ चिंदुबु नंग अदु सु फजदी ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन हाइदी ने मागी लोंदा अदु मोय हाइबदु मैतै ककैनो का पनबनी ने मैतै लीड स्टेट रूल गाइन हाइन लोंदा से अदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा अपोज तौबा MLA नतीने सिविल सोसाइटी ग्रुप सु सीरियस कंसिक्वेंस हाई अदु मोय सु डेथ पेनाल्टी के पीने हाइनी डेथ पेनाल्टी हाइसिदी लो गी मतुंग ओनली कोर्ट न पीबे अदु सु मर्डर तौरकांदा वारी बोबा मर्डर तौरकान कैपिटल पनिशमेंट कोर्ट न पीगदोनी मोय न पिया पोती अदु मोय न डेथ पेनाल्टी पीरनी गाइसी मोय सि याम लिंग खुपु की टाइप मी बु काले जन खंगदेने अदो आई वाखंददी अखोई रिप्रेजेंटेटिव ओइबे पार्टिकुलरली 10 कुकी MLA द कुकी कोरांग हाइना दबने दु हाइरसि फरे अदे कारक पहारगा मागी साइगी assembly do
assembly do palakan haina ga do proof to the haina di sagoman AC de kabir pa kain amai chatnei ba ko anyway akoina kupna sum highway wani moi tarasi moi na threat achoba threat ni pi se ana sige threat city pass all the moi unlawful organization ado quite best the terrorist organization la thok piro masai ek se semdo ko doini semdo ko schedule injin doini ministry of home affairs to do ni ministry of home affairs da amit sahaji da ko takai changi nam thu lak thoi lak thok ke ha ga di mon provision mu yauri asengmadi masi board ka thada na kami ngasai advisory board ka thada raga aduna mu 1 month ki matam piraga amu lakhine ko adu oraga su ngasai imminent danger laita ga di khudak ta adu daram kai lathok pu hai ko hayeng ayu ko lathok pe yam phani sima ada aina signal ni mo si sarkar semadi yaw no hari bra yaw de yaro hai bra sibu chumu chumu yaw no hajibo yes mo chumu ga ada sarkar seba yaw ji phaidna ko sarkar sema sarkar mayang mi ne adu yaw no haire majima adu mo na pan ba ya basi amana akhoi gi organized crime is very clear ni moi to organized crime ni section 111 ko madu yam kana haida jo khange adagi di hojikti hujik unlawful activity prevention ekki makha action loge lobi lo hairgana ngasai gi section 113 of bharatiya nai sanita terrorist egasi terrorist ek mayaman sangna piri ko makha da nongmai kapsin ba mi hat ba yum mai tha ba mayam hostage lok to mayam tawri masi terrorist ek ni hairi aduga amaku yauri or intention to strike terror in the mind of people like people mana taba ai khamba da akhoi swai di khau phari akhoi manipur ojara su ma si particular constituency su chambu de kai de represent to buni na ada gi mi di thak thak ni amani ki bana terror thola bani terror strike in the mind of the people as su chambu gi adagi swai gi loina thola bani aina khamba da masidi clear case of terrorist act ni section 113 ni adana khoi gi SP na masi SP sida ti ko mafam du gi SP na action lo chume aduga asengbadi moina tawrisidi waging war koi kwai sathibasi akhoi criminal law da kwai sathib offense crimes kaino ga waging war ni moina lakthuisi waging or attempting to wage war haisi akhoi mamang 120 harami hawing 147 bharatiya nai sanita gi section 147 clear case waging war ni haidi MLA gumada government da singnobase masi waging war koi moji waging war section palaga book tawgadabani phagadabani aduga atopa section macam da su leida da aina kai de ngai sina hojik lobo ya action se khatan tambiyum changi kihanraga di mi deterrent effect leitraga di pakto toba ya ba MLA ga saka semba yaro separate administration ni mayokta politics toba yaro to death penalty pigani kai yam naga phong naga law khong naga tawrem hui leibak si lu ga leitaba sipai ga leijada police ga leijada moi naga panbe tap ta adu di last aina haise khoi ki occupied territory ki theory tu la ini asai ki territory singsi moi ne ade moi yana group sing occupy tar leibu gum ne po hai gum jani Pakistan occupy Kashmir terrorist na pale ra asai se aduna aina ai gi humble submission da MLA singsi moi hostage thambagum bani wrongful confinement gum bani e kind of hostage ni terrorist na hai di dandi pi ri si de moi na ki dana mu yaw ta ga di clear oire ne an ai khamma da masi hak pasarak pi ba sang hak pasarak di as part law the land aduga hujik phok to moi ji phaba ya egam su lei masina NSA kawi National Security Act ko si su pang dong ni ne si Manipur pan di na wai pan sai di pa National Security Act NSA 1980 se kaha ga ya dundu do thibam changi mase khoina kaino ga masida hairi masidi kaino ti ko crime to bunati ko preventive detention ni haidi moi lekhalam ni na mi du hat kan haigalam mi lekhaladro aduna public author da soe aduga prejudicial to the security of state oire prejudicial to the maintenance of public order si leire bani da moi si under section 3 of National Security Act makada moi si 3 month ki detention to bo yare adu 3 month ma sangdok pa yare maximum da section 13 da hairi si 12 month bokti without trial ni ko man trial toroi ma offense to bonate preventive detention ni and preventive detention ga thambiraga moi si hawai ga pijaraga tan ga pijaraga thamaga di khara phagado mal heman khare mon to ja koi ki re ne Manipur si leido bo ki re aduga UKLF ka si UKNA ga mi kam leib ja no moi song tang tanraga Kashmir ka padu maina no mai khara ko managa da kapring khangde mathawa ga kapring khangde sidi heman khare ni the people representative pu openly manung da chithi pidna khotna khuyek pidna tawbudun that's different thing ni openly public domain threat tor pai sidi this is challenging this is nothing waging war against the government India the waging war na banda sidi action law draga en khambada upai leiti akhoi tumin na leiraga lanjare bondu no lu taw okay MLA sing bu punishment pi gani si bu sira pi gani haibu wapam si natabida kulai pairaga lal hobu kangbu sing adugi mathak ta bawba hana mangdo no dum thigalla kanda action lobo yara bani dubu hairiba action du lahodra basu hoditi ifong phona haira bani haibani amarom da Manipur gi khogi leiriba apun mui saktam si thugai na ba honar pagi dugumba
पार्ट अमसु ओरिबनी हाइबगी मतांगसिदनि ओजाइना ओजा मैं पुलक सनिंगसे ओजा मैं मरुना हानदगी होंना हाइबे तारे कुकी एनपी याव तोन तोन बलुप सिंग यावना इबन एमएलए सिंग हौजिक हारिबे एमएलए सिंग सिबु यावना तोन तोन एमएलए मखोय तरा सिंग सिबु यावना मणिपुर से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पियु हाइबनि मणिपुर दगी मखोय तोन लेगाक सकेना हाइबनि दुगा मदुगी मतुंगदा मो सुद लेरिबो सिंग दुना हाइबदो कोय याजरेना हाइबो हाइग्रबनि अदुगा मसिदा मु वार्निंग ने थ्रेट ने लाइबा यूके ने ऑफम से लाकप मतम सिदा मखोय से इमान माना हाइबे तारे अदुना मणिपुरी गवर्नमेंट सेम्बा मैतै सिंगा आदि मैतै एमएलए सिंगा चटमिनबा मसिना कदाई फावबदा मखोयना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दुगी मायोक्त लेइबगनि ने खनबिबगे नत्रे हारेगना मैतै सिंगा पुनकिबा और मैतै एमएलए सिंगा पुल गवर्नमेंट सेम्बसना मखोयगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दुना कदाई फावबा अकाइबा पीबा यायना खनबगिनो मखोयना हंजिन हंजिना गवर्नमेंट सेम्दना गवर्नमेंट फॉर्म तौदना बगी दमकता तोआन तोआन थौरांग कयामा ओफम कयामा थमलैसे कमा यंगबेजा से प्रेमचंद अखोइना यंगबि याबसे मसी अखोइगी मसी लागिबा हजिकी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी ना हाइरक इसे मोहि ग्रुप से कनानो अदुगा हाना लेरंबा अखोइगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लेरिबसिन कनानो अदुगा मतम अमदा अखोइगी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगी कुटु कुंबा अदुगा अजे हाइरबा आईटीएल कुंबा अदुगा एमएलए तरा मसिगी पांडम से डिफरेंस ओइब्रा ओइदब्रा हाइबा अखोइ यिंगमिनबा मसंगनेबको मरमदि हाइरिबा हौजिक लेरिबा ट्रीट तौरिबा से अइना सुम यिंगजबदा हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा लेरिबा ग्रुप असिदा मतमदा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुनमक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नीरिबा एमएल विथ एमएलए तरा मोहिना डिमांड तौरिबा सि मोय ग्रुप के हाइतारे कुकी सिंग और थादौगी मोय ग्रुप सिंग ने पामजरबा अदु सेपरेट मणिपुर की सेपरेट तो पामी हाना डिमांड तो ग्रुप नि अदु तो कन्ना तौसिलपम तमदा मसी कोई असुम खकुइनि तौसिलपम तमदा मोहिना कमाइन तौकी हाइदुम तमदा मखोइ सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग अनि एमएलए सिंसिगा मखोइना पुल्लगा सुदा मोगा थैजिलगा सुना मसी इशू सि पायसुना मोय इनसिंग्रे इनसिलक मतुंगदा हजिकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सस्पेंशन लेरिबा सु ग्रुप असिदा डिमांड तौरिबदि सेपरेशन नि अदु एगदि मसी सेपरेशन निरिबा ग्रुप असिगा हजि यूकेएलए गा मसीना कनानो अइना लौजबदि मसी मोय अमतने कोई लौसेबा मसी अनि थोएन लौरगदि कोई डिसीजन लांगनि खले मखोय हजिकी हारिबा सस्पेंशन ऑपरेशन अदुगा लेरिबा यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी असिगी डिमांड कैनो मोय अमतने ना कोई हाइसि कैनो मोय डिमांड अमतनेबा मानेबा सेपरेशन नेबा अदुगा एमएलए तरानसु सेपरेशन नेबा अदुगा हजिकी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सु सेपरेट नेबा अदुगदि मोय इमान मानबनी अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा हाइदिबा अखोइ नकन अमरोमदना सोम नकनदना पॉपुलर गवर्नमेंट थमनबा डिमांड तोरपा पॉपुलर गवर्नमेंट थमगदबनी अदु गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट थमने डिमांड तोरपसिगी एम ऑब्जेक्ट कैनो मसी मोइगी वखलोंददी मसी गो पॉपुलर गवर्नमेंट थमखदि अखोइ डिमांड से फंगलरोय अदुगदि अखोइना सुदा लेबसिनदि अखोइ मसी अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का वरी सनाबदे असि कंडीशन लेरे अजि अदुगा सुगी ले अदुगा हाइ सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिना उनबसिन असि लेरे मसीगी लेरिबा कंडीशन दे येंगलगदि अखोइगी अकनबा सफुमा पीबसे अखोइ खर वाले अदुगदि कनान पिहेंगनी हाइबदन मोमे अंडरस्टैंडिंग दा असि यूकेएलएफ पु अइने केएलएफ बु मोइदा मुगा इनसिलगा मोइना सिगी डिमांड से मो तौबियारोय हाइना थ्रिटन तौबनी हाइना अखोइदि लौसेबको मसी लौद्रदि अखोइना मोइना तौरिबदु अखोइना उदबो मांगनेबा अदो अमतनी मोइ डिमांड अमतनी मरमदि होजिक लेरिबा इशू असिदा अखोइ थैदोपि यानबगी दमक तौबनी अदो पॉपुलर गवर्नमेंट लापक हाइबसिदि अखोइना पॉपुलर गवर्नमेंट लागाना हाइरिबसि मणिपुरदा लेरिबा इशू से पीस लाआनी अदुगा अमगबा नुसी चनान लेमिनारनी असिगी पंदमदा अखोइ गवर्नमेंट फॉर्मेशन तौसेना अखोइ डिमांड तौजबा अदुना अटोपना मसी तौखरदि मसी याररोय अखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन निंजबसे अखोइ थदौ खंगदे जौ कुकी खंगदे जौगमना हुजिगी कुकी जौगम हाय कुकी जौगम मोइगी ऑर्गेनाइजेशन असिना असिगी मिंगदा मुगा
masi ngang haudradi ekoi future da problem la ani han mun no khoi gi through gi koi su suspension lai group ma di madu hai ya drabni na email da threaten do ming do su threaten to biro adu seftu organization to biro aduga si government yaw ya roina no khoi na hai ga di ekoi chu khal lai thok phom le natadi khoi lai thok phom le tra ministry of home affairs na natagana asi pressure la pom tanda as representative amma oina state Manipur state asida khoi representative amma oina karu robnina masi ga against the khoi le pase chumroi aduna masi na khoi na asmaina tawrak di khoi ekhoi di yaroi habdu ekhoi ngang mudu yaroi dobnina masi no hoi sha degi understanding da si hairo ade khoi life se save oi dobnina khoi permission de yawro roi haina thambe ya na bagi makta sanara ko poni maram de ke haje ge ba hojik suspension operation haibsiga UKLA ga amatani UKNA aduga amatani aduga kuki jo haibga thado haibsi amatani khenaba amfo leite ba moi demand di amatani kuki jo na demand to busu separate thado na demand to busu separate aduga thado gi demand je thado haibsi kuki ni ba original mogi nomenclature khak the difference le bo ne ba mi di masa mat ne ba hoji gi doi di thadau ji koki na ti har ga di kai gi dom ta koi separate demand to ri ba mami pura koi pumia di hari ba ei question ni ko masi separate ni har ga di thadau ga jo koki ga tonga le di thadau na phone na thadau gi le ba group sing chi Manipur government ga koi submit na ni kai la bo ngam de aduga separate koi top mata ba ni separate ni roido ne ba thado MP gi music ni lak na wari sa gi thado MP tanja fa bo le re thado MP do kuki ne ti har ga di ha ekoi separate administration demand to guno ba aduga hoji hali ba government popular government la na ba oppose to bi guno ba aduga di mokoi tunga oire ha yai yo just aina ubadi masi thado ga kuki ga si difference di just nomenclature gi ne ba mi di amat ne ba ko moi nomenclature da pam de ha wani ha na koi thado ko mo separate administration di demand da thado kangbu sing yaw di ha bi ofam sing se thado MP side gi ha bi tare pongdor ki ba ado akoi kuki makha da leite ha na chingba ofam kya pongdor ki kuki have the nomenclature na do bu bi kai gi ma de thadau su bu hawkik na tabra ba thadau su gen na tabra ba thadau si gangte na tabra ba thadau marak ta su ana thadau marak te thadau hai kuki ne ba masi clear ho se ba ekhoi Manipur parja myam le myam confusion chara ga di yaro ba masi thadau si kanano kuki si kanano thadau just moi marakta aina thadau ko gudabni aina kuki ko gudabni example meitai ko gudabni mitei ko gudabni ha ekhoi jabang su kabui ni longmai ni example differences adu separate administration da khoi gi yaning da bai batare support do kamu su dum yaw na te yaw de support om to kuki marakta thadau marakta separate administration pound bo kana lei ge ba nta hai yo ITLF da yaw ba myam siu kana no aduga Koturia is Canano. You Michael, I can worry hands over Matamda or Siki same platform Sida. I hang the question the show, Masigi support Tawi have Masana. Hi, the hater. Man decide to be a deal. Mascanano, some political influence later, now Masiga, a same with demand of the Mokui group never. Maduda Queen and Land, we are doing the Tadona support of the Kuki support of the or Kukina Tado support of the Habidon da Questa Pia Deva. A queen of Udi, Moquina demand of Rivedo, separate emissions is the Tado should demand away. Aduga Kuki Ming Pai, Palmer demand away. Tadogi Ming Palmer mission demand away. Have she quite low of never. More demand Amatu Evanina, more Amatani Hana quite low with Abani. I can magic give UKNA. The Yauri Bushibu, Tado Yaudobrava. Aduga suspension of operation, the Yauri Miamsibu, Tado Yaudobrava. Asineva. Adu di ko na ke yaw di kam kam ha na ko hai du no just mo na mi khana organization na KUKI MP na Manipur da peace pa mi ha bi di e ko ya di chum de ha di lo ya ro thado MP na
adu ekhoi peace pami habudi pamongoni bako adubu kuki jo hojiki separation demand da mo yauri habako madu khoi lawudabani ba okay ai makatra bose oja koi gi hojik oja pun habi gi badu maina habata sumaina MLA singsi koi gi mangonda koi gi capital punishment pi gani ga haibagi opam singsi tuan ba source gi puthona rakpa koi gi letterhead yauba press meet che koi gi mon tholok pagi opam sing yam khangnare adana masi stage toba same sajan ba mu oi ga dawri bra abi demand chop mana ba ngaktani aduga kari gi damak ta moi phong pongna no mo haira ibno natragana koi gi government ama state ki popular government ama same na bagi tanja naksala abra makoi de pau si link la abra koi pau phauno rabra MLA sing asiga koi gi sida le MLA sing asiga punjil laga government same bagi mami ma tara abra masira iza koi gi MH ki official singa shu group asu tuan ba kuki gi CSO sing su wari sabnina madu phone na hek trade toba na tagana same yaroi heba phamsi makata na phongdo rogadi kudung charaba mayok nagni hane ki bedagi hairiba UK ni da amuk makoina insin laga to holibra haibagi wangsu masana hangbuta bani ja kamai yembe sei matangs Premchand ihan hambada kuigi sum hojik sum hainabase mayam na kui media la kege da hainaba adagi masi high court kharna su adagi supreme adagi court su masi hainabase mi amada threat to base mi life ta hat kani khot kani kai base masi kanagum na haira basu yari kai di phunga nu sima yam to in haibi ko hairi kai do na mo da mi du gi life hadi mi du sok to ibni hurt to dori bani sina mi individual ni ko ani subada ko ni yeng do sina individual na te banda ke sidi musi people's representative ne ba makhoi da to wata di madui do kra ma di hairi se kana no kamaina hairi ino kai ba sa masi jo ko kitang nei na ba matam oide hai ba se thamjage ba yan ham ba da khoina yam importance pi basu mathau ta te na thamjage karigino hai matam da karigino hai matam da organization se akhoi gi wari ma lan ma kanna to matam da action ma kanna to matam da mi se kariban division yam le ra ba ai ta aman ma loi ta le di oi ba karigino hai na khoina pa matam da suspension of operation da le ri Premchand organization kun manga adigi atopa masida yaw da ba se siga total se nipu mo hai ba nipu mo ita di mo nipu sina hai ba sum yare yaka ya le ita di Government of India, Government of Manipur, adagi MLA sinse makoi makha leibra haiba question ama soidan hanga kaneba adubu akoina haidodi akoina ingadaba akoina tawgadaba do moina hairak panistu haining haije sanu akoina ingadaba do ingadaba ni haiba se haipe thamjara kanda akoina hoji haidoi se masi si hek report laku matamda praja mayamna afaba akoi oja Premchand adagi akoi gi tamona ngasai thambi ki budo masi thambata di yana na khoi tawada ba se haiba organization sida action lawada bane kadawgi da makta people's representative ta threat tawino haina moi action lawada bane lawda ba sina takpadi ai moi si ignore tawira ai moi si organization moi anga ama su panga nga mani mi yam yaman ti moi yang khay ma chama ma cho champur gi saida hengdep ta moi khar leibani moi na panga nga bani hana adana thawai yaw da bagira masi gi sina masi de kali president thola ka kanda Manipur gi MLA amada sumaina threat trok MLA amada tara da threat trok ta di tumina sumlai ta di tungda akoi gi MLA singsi magi security magi privilege magi masigi mayam ji handare aduna government of India gi mathau di government of India hai si kai na kanda hojik se presence su lai bani na khudimak se under government of India lai bani na mana thabak tawada bani moi sing mathak lokhar ka da bani hai basi ma hape thamjage mathang da khoina masile kanda akoi gi national security hai bam nei national security se MLA da threat over se mere law and order ni na loganu na hai national security ne national security de khoi ka dawni masiga manabase atopa lamda kamain to khuragi ha sisu khoi du naina da US to khoi gi chithi pakta thaba scissors hayo kai sina MLA da lai nang adu tawni he kaina akoi president su thajan ba phae adagi akoi gi lam sing da su adu su free hand thani adu tawni ka thajan ba che adum phai nupa du US ta chithi thajan ba du getchen case adu case loi phae ba maduna takpadi matung da tawgadaba mi do tohonde akoi sida organization amna ngasi UK na lore ne UK je koina mosi resolve tawe khalone atopa ta mangam le hori ba makoi marak sidi amanong tholaga amanong haida adi haiba issue ma lae ba adu tadi moi me si piena bo hone ngai da akoi government je bu moi piena ba lai dira government si terrorist pelan na ba lai bna te praja pelan na ba lai bani terrorist ka praja ga khedana thamu haiba si ma thamjage ba adigi ngasai Premchand gi question do lakchara ba da mayam hoji padare isina makoi mayam se phauna ba da suspension of operation lai ba si di modi akoi gi taxpayer money akoi na
था अमदा करोड़ 1.1 दगिना 2 करोड़ से अखोइना पीरगा मोइदा सुम था खुदिंगी पीदिबनिना मोइदी हाइपेट सस्पेंशन ऑफ आइडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने कक्थर खबरीना ट्राइलेटरल एग्रीमेंट ने मोइगी हजिक मोइ फेट से कनो खंगदेब मदुगी कीबगी मोइना मदुगी डायरेक्ट चेंगिबजु हैनदबा हाना सुम हैनखरबा गवर्नमेंट गे यानारा लेबनिना मसिदा मोइसे ट्रेप तौरगा लेबदा मोइना हाइबे यादबदगी अदगी प्लस एमिले तरा सुन ngसाइ थंबिखिब दोइना मोइना इसालाइन हाइदोराबो अखोइदि मोइना हाइके तौनी हाइदोराबनिना मोइसिना मोइना हाइरदी एंटी इंडिया एंटी कनो दा हाइ हाइबा कनो मा वारिसु सानरिबा कांगुनिना अमदा इंजलगा तौरंबा ओइगद्रा हाइबा इशू म सोम थागलिबनेबा मसिगिसे ओइबसु याइ सिने अखोइन थमजदोइसे करिगिनो हाइ मतमदा मसिगी मयामसि ngसिगी होल इरांग से थुइ मयामसे मसिगी हाइबा मयामसे मफम अमता लोइ लेबा ngaktaनेबा चुराचामपुर की हेंगदेपता लेबा कांबोपिदि याम कन चाउन ऑपरेट तौदे अदु चुराचामपुरदा लेबा महमसिदा असाना फल लई आर्मी लई सॉरी आर्मी दी लेते पुलिस लई मखोइना लोइना उबा प्लस अतोप अतोप ऑर्गेनाइजेशन मैम लोइ समनबनिना हाइदि तोंगाना याम चाउना देता लाबना लेबा नतेबा महम अमता लेबनिना पाउ फाउनरोय हाइबसे मसिबिदि खतंग वागनी हाइबसिमा हाइबे थमजगेबा अदगी मखोइगी आर्गुमेंट अमा खो याम कन्ना कक्तबा यादबम लेय अखोइगी मणिपुरना सपोज 10 सिगी मनुंगदा मोइना कुकी हाइबसे मसिसे एमएलए अनिमना सुनान हाइरेबा अखोइदि मारनी मार हाइबियोइना अदगी मरखदा पाइटीसु यावरेबा अदुना नोमेनक्लेचर की वार्ड से मोइ मरकता मोइ 10 से कुकी यावरी अदगी पाइके यावरी मार यावरी मखन मखन याव कानसिदा होजिक ओजागा प्रेमतांग हाइपेट नेनाकिबदो मरक से कुकी कांगुसिना मोइ मयामसिगी पुलप सिबु कुकी हाइबनेबा मरक से कुकी हाइनिंगदी हाइबा हाइदि मोइगी सागै नातै सपोज आइसना सागै ओरसु अमदा यावरसु कुकी हाइरसु सागै अमना मोना तौरिसिंग से यानिंगदबदगी आइदि आई कुकी जे हाइजरोय थादोइना हाइजरगे हेबा कांगु थोगलाइबनि मसिगी वारि सानग्रिबनेबा अदुना नोमेनक्लेचरगी लानसिदा होजि हाइरिसिना एमएलए 10 हाइबसे माना कुकी दंग पनबनी 10 दि नत्ति हाइबसे मोइनो हाइदोइनेबा अतोबा पार्टी यावी जौ यावी अदुना अखोइने हाइबदा कुकी सुम हाइरमबदगी अखोइगी जौ एमएलए सिंगसिना मोइजे हाइबिदेना कुकी जौ मा हाइरे होजि मार्गी अनि यावसिना मारजु हाइबिदे अखोइजु मार हाइबियो अदुना अखोइजु अखोइगी ला मिसिंगसे इथनिक आइडेंटिटी की कैनोंदा सुम चटखरेबा अखोइसे अदुगा मसिसे समजलकपदा अखोइने कै समजलके हाकांदा अखोइगी इंडियादा होजिकसे population Muslim population je habet yang bio prithvi da third largest Muslim population ne 173 million mu ne akhoi 2011 census hoji hengal amani ko adu mase minister am bhoyaw di union cabinet hanai de moi ani yawi ari mari yaw ba su yaw khre ama bhoyaw di mase kari gino hakan da leita ba gine ba adu yaw dre moi MP character na government of India lei bi yaro hebji haibe ya bro ya di government se lega da ne ba adwai tok dana akhoi hojik lei ba government se su मोइ याउदे हैना गवर्नमेंट लेके सुम याउदन हेक याउदे हातकेनि थेटोरदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जे मोइने थिंगबे याब्रा गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन तौदना कॉस्टली एक्सरसाइज हम तौबसे मखोइना ngangiबसे फाइनल वर्ड कंक्लूजन के हागे कांदा मोइने थ्रेट तौरिसे एमएलए 10 दा थ्रेट तौबनते इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तौबनी अदुना मखोइना अखोइना से फाइट तौदोरिसे मोइगे अगेंस्ट एक्शन लखोतोइसे law and order problem te national security da India da attack tor koi da makta madu gi chap chap thabak lokhat piu haidosin okay MLA makoi tara hakta da threat to na te masi India ki constitution da masi threat to buni aduna masi yamna atu matam da action lokhat pagi tangai fatable haibani aja Premanda aja koi gi political natraga koi gi legal framework ko mai batare koi gi governance da both KUKI and MAIT MLA se punna am secure na Manipur gi integrity ki damakta am secure ba gamana sam laina bagi kari framework ko ne yang bi sanction bi hojik ori phiba masida hojik safest way di koi gi dosa tariba terrorist na hostage ori thamawa magi freedom of speech expression na article 105 taga piri ba si leibaja na tre MLA moi tara muk si bobo ko yam nuaite we are pity for them aduna moina fazana presidency be yare koi live che threat ni aduna sigi group natraga moiga samna hayang lauk thork padadi hojiki haiba UKNA or my affiliate or my maming chen ko hydra da maina ka thork do maina ko loi lauk thorkani or en tawga or loi lauk thok piraga smai lauk thok pidna moi terrorist organization lauk thok piraga moi se kutang terrorist ni takhai biro military crackdown to biro moi iraga yam pharani adu igadi adum action ji paane ba ko natraga na moi ibangam draga na akoi Manipur ge tei sing ka takshan mam chang irrespective of hydra gi makok sing ka thapam change ba ko aduna
मोइसे अप्सपासु लेबनिने आर्म स्पेशल पावर की मखादा सु दुम तक्थब या लौथोक्तगा सु तक्थब या दि लैब एक्से तौदबै वारिनी अदु अइ ngasa हाइजेगी अमको सु पंजगे नेशनल सिक्युरिटी एक्ट आइदना नेशनल सिक्युरिटी सोगदी हाइदे खोदे पोट अहुम लै पोट अमना कंसेंट्रिक सर्कल कवि सर्कल अहुम यक्शन बदो अदु ngसाइगी डॉक्टर अकोइ मनोहर लाल लोहिया अगेंस्ट अकोइ स्टेट ऑफ बिहार 1965 की केस अफाउम लै जस्ट मंगान हेल तो अदु हाइसी मनुंग द लैब सर्कल मचा सिना लॉ एंड ऑर्डर की चम मी हालुगुंबा नत्रा लेकाय दे अफाउ कनानो का लाउ बदु मदि लॉ ऑर्डर को चम मदि अखोई कॉमन लॉ लैंड आईपीसी गुम कई टैकल तो ngam बस लॉ एंड ऑर्डर कवि अदु की खरे हेंदोगा ना पब्लिक ऑर्डर कवरे लेकाय दु मी ग सत्प ngam मापन तागा दि नुपी ngang थोप ngam दबा अदुना लॉ एंड ऑर्डर सोले अदे खरे हेंगलगा नामु कोई सिक्युरिटी स्टेट कवि स्माइ तो मोइन कंसिडर सर्कल अहुम ये अदु मणिपुर की हुजि की तौरिबा ग्रुप सिना तौरिसिदि लॉ एंड ऑर्डर की पोट की धमातम हेंदोए पब्लिक ऑर्डर दे हेंदोए मसीदी सिक्युरिटी स्टेट नि हाइबने ओजाना हाइज आइस अदुगी सपोर्ट नि अन होजि कंसिडर सर्कल अहुम येपदा क्वाइ सॉबन लॉ एंड ऑर्डर अदगी पिक्सल लगना पब्लिक ऑर्डर पिक्ट्रो पिक मन सर्कल यावरे अदुना सिक्युरिटी स्टेट कवे कंसिडर सर्कल ये ताइन को सुप्रीम कोर्ट अदुना ताकपदि सिदी वेरी वेरी डेंजर नि सिदा बो एक्शन लौदन येंग लैबा आइसी कब तक येंब करेगा आइदन हिंदी दा सिदी फम ताइबजे अदुना आइस मसी आइदी याम पाखचै सुंबा सिंगजि मतम चान चाना खुलाई थाबिबा मतम चान चाना अखोई सही थाबीबा मतम चान चान नुमी थाबीबा चंगी अदु नत्रगदि टेररिस्ट की मखोज सुम सांगदोरक्तना हुजिकु टेररिस्ट लाउथोक्तब मोय नुंगायम यावरेबको एपतो दौर पा कापा लोरेदा पा हालोरेदा एमएलए दे दब तौ लोरे चखरेब एमएलए दब तौ बसि याम लूरे सिदी डायरेक्ट चैलेंज ने अखोई डेमोक्रेसी की कनोसिदा प्रिंसिपल दा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गाइबा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बा आइजिंग पार्लियामेंट खनरी दो अदु सिंग लोइद सिग्नरिनी रिप्रेजेंट पीपल इन 1951 मखादा बोर्ड काजे जीव गातनी बरिबो मसीगा जेक सिग्नर मी म सिग्नर लै खलगदी लूरे हाइबनी दा अदai खम मसी ता फारगा द लॉन्ग हैंड ऑफ लॉ क्वाइटी खुद सांग मसी लॉ की मकुत से सांगजानी मादे एदि लैनुंग लैजु फांगामी लॉ सिना हौगलगदी को आइन खमदा long hand of laws no tak paraga mo sin nai khayam changi matam huji han bagi national security ek ko pan biro adu tha hu thambiro tha hu sangdo chahi amadi tha time thui thamba yani bako madu ma chathabe adu sai gi terrorist act to the si terrorist act ni masida kanam hi ngai litre si jibam natra miyam na terrorist act na ti haiba yaroi terrorist act se kai define to ga ha kanda section 15 of unlawful activity Prevention Act 1967 हम define तौरनी हौजिक्ति general law unlawful activity सिटी special law कवे हौदि general law दा मुंग चंगथले general law सिनी terrorist act and section 113 of भारतीय न्याय संहिता 2023 अनो इंडियन पेनल कोड से मसि define तौरबनी अनि समाने कॉपी तौरनी सोमदगी अद terrorist act से तौतारगदी मासे terrorist organization लौथुकदबनी हजि एक यावि को section 35 याविनी अद कदोबि section 35 जो काय जखगे 35 35 of unlawful activity prevention act काय जखगे सिनी मसाइ के सस्पेंशन ऑपरेशन लई लेती एबोगे तौरे ट्राई पेटा का तो सेबको सिदि लाउथोकप याइदना लाउथोगा मागा पुमिनबा हाइड्रागे मकोक सिंदु तक कथल हौरगदी खर इंगनि शांति ओइने हाइबनी दा अन terrorist act ने हाइबसी खुदम मैबु ngसाइ की मरुइना threatening the unity integrity sovereignty security नुं मैम हाइरे अदु नतब म यावरी to strike terror in the mind of people है अदु आइन खमदा कुकी अफब कुकी यावगी हाइ बोर्ड का थाददना खंजरी न मोइद दे strike terror फाजना लैरबनी नि reign of terror है दुनी सी ग्रुप से मसी terrorist वाइन लाथोकपिरो लाथोकतग जो terrorist एक ने तोगा बुक तौर फाबिरो अदु सिदा very clear वे मी हाट पा दगी बोम नंजन खोसे म तो कान हिदम यावरी threaten दोबा any public functionary attempt to cause death of any public functionary da threaten to busi terrorist in yaw jare sida 113 sida aduga section 15 of unlawful activity act to yaw jare adi amasu yawre kaino to baina threaten to kill guy threaten to moi toja hato kani hai ne ba capital punishment kill do ne ba so hai re adu tauta ga di to any person to do abstain from doing any act adi saka sema yaw gonu abstain to hai na tro public separate administration to oppose to gonu hai ne ba adu tawraga di kapthokani threaten to kill haisi ha yaure sida sigi section 113 gi subsection 1 gi clause number c da amaju clause number b da yaure haibani da yaure bani na aina khambada public spirited person na high court ka case thaba yare sigi terrorist sing si state ki machinery haidi police state ki machinery ni adagi di central armed police force assam rifle ke central armed police force ki part amani moji ministry of home ma khad laiba adi indian army ki act yawbani who are the terrorists enemy of the state kai ai kan se moji kai the law se sinadra di kana de ne anatraga 147 waging war ni direct city mla mp singna bai si
government signabani government India signabani governor masamada signabani haidi wasak to the governor log don traya asing badi khangde ko mantri ga phangaroi kana ga yawn ko haijala ba tadi ai so ko mantri oyu haidau natro sarkar sem bai leiba ama ngak pa sarkar ngak tuini we are ruled by the representative of us akhoi gi representative na akoina power or authorization to govern us piri ni si constitution ki principle ni mi adu daga signal ko mi sidi khujibok te pai pu ki angang olhan gro do lem thar angang olhan gro adu phablete angang olhan bai olali Jharkhand da Chhattisgarh da olali adagi di Pakistan ga kamna ri ba Jammu and Kashmir angang phasin olali amai tawdra khoi gi law je sinar ga moi angang olhan gro hai ba sina safest way ni adu tawdra ga di no upay nothing one okay example khoi gi government same ba state government same ba da hai ri bo ki MLA tara si yaw dro so same ba ya gi possibility dum lay ye se mayam lai haina ra bani adu ma pu ma khoi yaw da basina makhoi yaw da basina makhoi na tan ki ba separate administration du hena push to boina makhoi to wana khaido thambi ba gi mawong da tham kan da hena push to boina tho e na khan ba gi oi ga dori bra makhoi se yaw dra di government same da ba gi mawong da sum lai rak pai ba tare adu ko makhoi su mu yaw bu ya roi ka intentionally hari se masigi maram se sinin khambi ba kwai hanin Mr. Kona yung ya si government formation si di amlai da government formation huji koi KUKI singsi yaw di hai ba se koi MLA oi di phau di yaw bata bani minister phang bo phang do tumai bani minister from PD na yaw di hai di yaroi aduga hauji le di government asida huji MLA tara se MLA oi di phau di any government form to bo matam duda minister phang drasu government form droga honorable chief minister cabinet trani thoi hek tham gabda moi mantri KUKI singsina oja hari ba tara sina phangdrasu mantri phangdrasu MLA oi phawdi government de represent to web se koi sam low bata bane ba government formation to bi ai aduga masida koi mantri already koi yaudre habide no asida koi gi koi na du lan level aduna koi na yengda badi Hari ba government nasi tangai pada na Manipur da center na law and order aduga Manipur da ingatap na laingge di athuwa mutum da proper government thamba machange ba ka kanano ma kumigi leader makhalaga adu makha da cabinet mantri sim se yauraga trying choi lobi ba maduda khoi tara di khoi government pu bi yaudre habi ade makhoi na kai gomba resign to bata ga di yaudre lobi yare adu government aduda adu mu resign to di phau di mantri phangde wani moi state amagi represent MLA ne ba ka adu di madu yawata bani aduga 60 MLA manung only 12 kada duni yaw mantri phangdaw myam do koi government yaw jai ya bra aduna masigi da koi yeng se ba natadi KUKI nam yaw radi sa government form to bi aroi to woni asira koi na pangang ni se aidi ngang han ning de ba government form to biro center da KUKI yaw gera yaw ridra mantri da adubu government di mo MLA tra di represent to we have se koi sam lo ga da bani aduna masida koi na aina hajan ning badi koi da laiba Manipur gi represent riba 60s MLA se hoji intact lady intact lay lo budam ni ko aduga moi mark gi koi difference opinion lairaga yaga di koi gi akra sokha khongthang da advance oina ba koi KUKI singe CPU na demand to budi mun nije sno ba adubu madudi government gi mathau ni adu government na pidre akhoi na post to su pige ji piki ne ba adubu akhoi gi to phom thok pa ngam phom thok pa ne ba koi Manipur tu gai bi aroi aduga separate mission PV aroi aduga akhoi ing tapna ha lemin na ba punam akhoi lemin na ga bani habirom da koi yengsi aduga hojiki government formation tan ko clear oise ba center su clear obiyo hai ba akhoi gi representative ori ba MLA singsu Hoji government ji KUKI yaw de koi formation to bi aroi ha ba wakhalon leiram lagadi madu leibi gano ba koi kai su koi sem yai moi resign to radi ko khalure hai di yaw de lo yare adubu moi resign to tri phauti moi chu state sida government any formation leadership makam de to bom tam da yawri habni asai koi na UKNA na harido koi administration maintain lead to ba administration de yaw ya do heragdi Manipur gi representative oi da ta bani moi se adubu
any chief minister se amana oisno le kanda emere ori faudi mohoina haibudo chatna yaro boka moi Manipur gi representative ni an moi hai chu haidrasu moina hairaga ngamragadi haikani haigano hai pa muhta resign to haiwa resign to hai ngamragadi resign to holo aduga emere ta khaptana resign to raga khoi kuki sing se Manipur administration makhala leite habdi haroi government employee kya leiri government employee kya leiri kuki sing adu di moi na kamdo ba emere khapta tai na biya bro moi tawge ga di plot to biro government employee shu ya dena oh Manipur na lit to ba Manipur state ta emere oya roi harga di natra adu di kuki hai ba thadau hai ba jati punmak se state Manipur state ta employment koi moi resign to biro na ngama di any challenge to budi nati ko moi ya ngang phom thop pa do hai phom thop pa do achum ba kha ngang ba chumi ha ba tham je ke okay roi buse wasa ja kanogi kogi MLA su ngane chomna kana le riba kanogi kogi BJP ge to pale hori be MLA su ngare ke gumba lang amon hai tare pal laga mo se loi mak lai dong to ba adi ta sing namak oja ber habi kiba to maina koi MLA de tok chara ge koi si demand de stick tor ge ha so mu ha uto adu so mu to udriba aduga 2023 ge me ge hom dagi jang haru matung na ma koi se minister ni su yauna adum online de thabak tor ri pa phone ha bo phone so mem na pono ki bal lai karbani aduna MLA gi pham su hojik present rule lai ri bani resign to bu yara bani mo khone to ge hai tar ga di mo ki demand stick to ge hai tar ga mo so mu to da ba aduna mashi mayam se loi mak center gi ba tuan ba missionary mayam ma oina mo si thammaga adum center na chana ning mai mong si koi na han de hono dum khana raga la masi sum hena make se to hiang to ba aduga amarom na mo sagi UK ni gi matang si mi khani yo mang su ko gi miyoi mo ko gi kadar masen hana bi matang da pau ko tab lekre aduga mu su mu hai di ba group si hena sai jana pa mi ba tuaina hena popularity ta na ba mo ko si hena mayam gi ene ko gi attention de draw to na bagi damakta asugum ba thorang sing se pakhali pramam de sagi oja premana pa miki ba ko unlawful activity prevention act and ko 1967 gi se masi gi list ma thorok pase unlawful activity ni lakhoki ba mayam da madu gi marga chan ma sunatri madu gi marg ta ga chalanning bagi pot du tung na mo khoi su mo su da ga mo yarok ba yana bagi du mul lambi ge yana bra ga har mayam jo hai da bante tuan ba dum poji putono ni hai ta ja sigi point ni simtan kama yeng ba ja Hojiki du habit lak kina da yam luwa ma hojiki moi gi thech da ma yawe akhoi gi undermine democratic institution na haji akhoi le democratic institution ji India se largest democracy na mukjari ne ba hum kuji makta masi gi se pura undermine to akhoi ni sina haji masi de election to whole process is da karim ta kai de ke noi gi khali ba government na khali prajana khali ba do akhoi ne dictate to ngami hai ba gi ma gi importance to hagalak na ba ma yawi sin ha som thambiri se masi chum ba su yai sin akhoi thamdori se kai no hakan da akhoi gi che sum thadorak ba are ma che sum thadorak ba aruga su kai gi sum torok ba kan se ma yam haina ba si che sum thadok ba akhoi gi Manipur gi haina kan se masi paper tiger na hai che da yam kan ngang ba adu thabak se ga sai ojan hai thabak orani hai thabak tor kan da na thut lo ba do aduna paper tiger oiraga ma si ma gi importance hagana ba naina da khona da khoi gi sin nei sin na ko naina da khona da ma hai kari no hari ma se mongot attention ama attention sik to ba mayam attention problem jo hai ko masi tong na oi ba cha la hai ba se masi jo rum khana ba yai hai ba si ma hai pe tham ja ge ba aduga masi sa khoni am lu ba ma lei masi se masi kari no oi masi ne na khanda masi swain to je tension ni henga di hai problem am nei haidi kari ma peace momentum ama haidi moment ama henga kanda peace momentum ama sagalak pa se masi thugai ba se masina mari phatte aduna government of India na masi yengmu matam da peace thugai re haidam yeng doi ne ahum su da mana tawri se masi kari no ina mon ne kanda akhoi gi haiba maham sing ta hoji developmental works story me am se MLA na tori ba amana to ba masi da su mana disrupt tawe ba aduna akhoi hoji appeal to ba tongka ta ba haiba tasin government se da nupa to na nupi to na tawge haita di Premchand sim beng election torum tanda akhoi MLA adigi ka ki me am sunam dai kanda pulap aeroplane do hui na bani 5 star da nuai thamdana adigi bahon da nuai thamda thamkanda akhoi hai sina sumana torkanda kanano su khangda ba adagi government ka suspension ju lekta ba organization amna sign torkanda makhoi tara da security pi de kari kino hai question am lai makhoi tara se hojik tong doi se
ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯐ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯗꯣꯏꯁꯦ MLA ꯇꯔꯥꯁꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯄꯨꯂꯞ ꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ under coercion under duress ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤ MLA suspension of operation ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯈꯩ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯦꯔꯗꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ UKꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯈꯩ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯇꯧꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯗꯗꯅ under duressꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ free mind freeꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ secure zone ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ erosion ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯏꯊꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯊꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ इलेक्शन तौदना खल्लिबा मयामसिदा अखोइना करिमता तौदबसे मसिदे हारिबा ऑर्गेनाइजेशन अखोइना खुद थादबा हाइबदी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जे योंबियो हजिकी केनो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दे बकांगबु दने एसडीपीओ जुरुम हाली अदगी नुपी मचा कई अंगांग मोय तरुक जुरुम हातुई मी कुंथ्रा माथोइसु मिसिंग ओय मी च पंगा ताहले अदुबु टेरर ऑर्गेनाइजेशन सुंलाव लौथोक्तिबा अदुइ तादी हारिबा ममिंग सिगा अदि सपोज मी कांगबु खरना फत्तबा तौरबा अदुबु मोयसे करिम कम्युनिटी अमदबु ओइरबा मोयसि अखोई करोदे am toina haiko holy cow untouchable kaina अदुबु ओइरब जाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाइदि हाइबा कम्युनिटी सिनबु तौरदि लोइना याइ मी हालसु याइ मिङोना थ्रेट तौरसु याइ तौतादि मसिगिसिना रोंग मेसेज अमा प्रजादा चलहली हाइबसिमा हाइपेचु थमजगेबा अदुबु हजि येंगदोसिना अखोइ प्रजाना अखोइना बुवे तौदोसे terrorist versus 1.4 billion ne bhai tawri hadi mi kharna 1.4 billion sigi against the wangam ba hore sei ba hore masi to kanda government of india na kamaina muida tawi habe se prajana yengi habe se government of india na so confirm to ev ngasi khoi tariba neinariba mayam se da masira kari conclusion lakha kanda phanabu phattaba tawrabasu phanabu chairabasu phanabu tawrabasu community amarigi or suppose akhoi unlawful organization da sum yengbiyoba करीमता क्राइम चेन दो मैम अखोगी मैम मणिपुर की मैम यावबनी यूपीए मखादा याव मैम दो अदुबु होजि फौदा कुकी बॉडी समता मी हालसु तौदे अमा तौरसु सुंयाव हे यावदे मसिना ताकपदी गवर्नमेंट से या मोइदे याम सॉफ्ट ओय मोइना तौबा क्राइम से उसनदी न प्रजाना लौइबे इमेज से लौथोकनबा कयु मखरदि तौबियु हाइबसि मसु हाइफेट थमजगे अदगी मसिगी चथरकपदा अखोइदजु उदोइसिना मणिपुर गवर्नमेंट से मसिना हाउजि पीआर लेरबनिना एनीथिंग तौरपसे अखोइ होजि कयु उदेब Manipur and Ura, India and Uraneva. Aduna soft or Jacan, India says soft on terror. Adu Prime Minister, Adu Home Minister, every function the Gang was here. Zero tolerance against terrorism is to the idea. Okay, zero tolerance, not a city of 100% tolerance never city. I monitor Yare city freedom to do terror activities wherever. Complete opposite way have said. मतलब से later comment मतलब terrors ओइदे हाइबसिम थमजगेबा complete erosion अमा पूरा later बनिना लोइ थबक से तोहन बत तैलबनिना मणिपुर दा terror group कुम सुम मैम से मचा मचा लेहन बतारबदी मथंग दसु UK ने से हाइरसिने मान हाइबसिदा करिगुमा मोन importance हाइगा क्रॉबा अतोपता मंगा लेहौबिसिना ए नसाई प्रेमचंद हंबिखि दुबाइना ए सुमाइना तौरदी importance वांखले गवर्नमेंट अखोजु पी अखोजु सस्पेंशन ऑपरेशन तौरप याय टेलरसु लाउथो तादि अखोजु मोइन तौरबा सुमाइना अखोजु तौसी हाबा मोइदा करिगुमा थौना अमसु पिएबा मदु थौना द पिहलो हेतादि करिगुमा UK ने सिदा नतगा ऑर्गेनाइजेशन सिदा MLA थे तौबदुदा नोइना करिगि तौरिनो वाइना तौकांदा मसी से अखोइने एग्जांपल लम अखोइने निंगसंबदा अखोइगी न्यूज़पेपर सिंग मणिपुर की न्यूज़पेपर सिंग से याम तोइने कोइबा गसाइ पनबिख्रिबा एनाइ अदु म्याम याम तोइ कौवेबा हाइदि कौबसे कौबसे अखोइ सा कौबने को गुवाहाटी कौदोनि दिल्ली को करिगिनो हाकांदने अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की पाउ फुबगी इरुबगिनेबा मोइना टेरर ग्रुप सिंगने इरुबगी मोइना मिंगोंदा थ्रेट तौबगी इरुबगी नोइना करिगि इरिनो मोइदा इरुबा हाइबे मोइ तौसे मोइ सपोर्ट तौबना ट्राइना याम तोइ कौवेबा मदुना ताकपदी अखोइना सिदा तौबदा अतोपदि थिना थिना तौवी अदु मोइना तौबदि पुरा फ्री थादोदि मणिपुर प्रजाना लाना लौगनी हाइबसिमा थमजगेबा अदुगा सिमाम से लोइसलकप कांद ngसागी नेनबसिना नुंगाइबो पॉमतंग आई थमजनिंगबामना ngasi je mirai bai chanu se gold medal phange 48 kilo da ngasai kai pau lu yaung na ko madugi akoina pau nungai boina khitang mudi mai lende ko aduna mirai bai chanu ma se tung da su yam phang poisanu aduga ma se magi am ngak pam na ne phana hamada ani su da soi da su mathang da di thangat na
अदुगा अखोई मणिपुर की इंडिया की माना पुरक तौबसे मसिमदी SKTV ताबीब मैम SKTV की माइकेदी ngasi नैनै मैम की माइकेदगी मोदा कंग्रेचुलेटरी मेसेज अमदी अखोई की चल मेरा भाई चनुदा माना तौबसे मसिमदी पीके अदुगा मेरा भाई चनुना गोल फंगबस माइना मणिपुर से मणिपुर इमा से गोल फंगागा शांति पुरक ओइसनु हैना ओके कांग्रेचुलेशन मेरे भाई चनु अखोई लास्ट ओजा कितन हानि मो माले ओजा बतामी लेते लोरे मिनियम फादसे हुजिकी मेरा भाई चनु पलकपुतु दम नुंगाइ जबा हाय तारे अदना ममांगदा सोयरगा सुमायकते गोल फंगमंगबगी टेलेन अम यावरि बको अमाय तौदना गवर्नमेंट इंडिया सिना ममांगदा टेररिस्ट सिंची खुद थाद्रगसु को हदक्ति खुद थाद्रगो हाइजरी दे अमखक नंग साइगी सरकार सेंबैदो मु तरा याव यावदबसि नंबर सुर लोरे सरकार सिदि अदुगा मयामगी माय आइना सुम थेंगजबदा पाकिस्तान ऑक्युपाई काश्मीर पोकसे मसीगी असेंबली की सीट कुनगमरी खा थमी जामुई काश्मीर असेंबली दा सीट कुमरी खाइनी को असोमना आजार काश्मीर ले जैनी को अदुबोक्ता 24 सीट रिजर्व इन जामुई काश्मीर असेंबली दा मोइगी 111 लेबसिदा 87 गतनी वोट तौसे 24 खांग सीट हां थमी अमाय तौना दुम तौरका नंबर लेरगदी सरकार सेंबै नथिंग लामाय हम्बल सबमिशन दा मोइना पॉपुलर गा हम तांजरिबिना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोकपिरगा मोर पॉपुलर ओहेलसिदा माय थमजे ओके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोजे हाइबनी मरखिदा खोगी मेरा भाई चनुना हेमरे बादा पांथोकपा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप द गोल्ड मेडल लौरपोइदमक्ता खोगी मणिपुर पुंबा दुगा मरुइना खोगी SKTV की माइकेदेगेसु थागतप नुंगाइबा मतुंदा अमु हेना मंगोल ओरकनाबगीदमक्ता वेस्ट पिजरी क्वारी मरुइबसि हौजि ओइबा सुगुम मणिपुर की फिल्म मसिदा आइबदी माना मु सोथरबसु अमु खना खोगी मियामगीदमक्ता दुगुम्बा मिंचट पुरक सुमायना अखोइना मुसुथरगसु लाकदरिबा चहिसिंग मतमसिंग द हेना हेना अखोइसि अफबा ओइनबगी दुगुम्बा थबक लोमदा मांगलोम चखनबगी तंगाई फदब लई मसुदा लेंगांगना हेन मियंग चंगबगी तंगाई फदब लई क्वारी मरु ओइना मियामद की हेलिबा अदुगा अखोइगी MLA सिना की हेलिबा नत्रि हारेगना MLA सिंग अदुगा लौतुनरगा तौरिबा हाइबन सिंग अदु थिदोकपिरे कांदा सुगुम्बा कियन खंगनबा पीस की लंबीदा कोई तिंखंग ओरिबो सिंगसी अकन मियंग चंगबगी तंगाई फदब लई रांग सी ओयनदे मणिपुर फाइल्स थ्रोमोसी मतंग से सुजरे नसी थ्रोमोसी पेनेस अहुमंगना सरका विद थार मोचरी मसिनिंग असिगी थ्रोम नसी थ्रोमसी क्रम तोरबे खरे पिबिदोंग असिगी ओयनदे कने बिथंग जरे खुरुमजरे